айдап шықтың да ескертіп өлі қойыңыз да болды да бір жол айтайын қанша айдап жүресің айдап жүресің қанша камера қанша камера бар Күріп қойсаң кетеді бұны көрген емес бір камералар тұрған да полный шарға мен азыр біле айыл банктан алсын камералар не искады Ya. Pones. Бала жатқан уақытта бұл жана Россиян қандай қылып өлі жарымын 15 күнге чейин жарымын төлөй турган болсоң, жарымын төлөй турган болсоң болот да. Анын слишком эле 1000 сом менен болбойт го. Карапайым эли кыскасы мындай айтканда айлыгыбыз такта айлык иншаллахка жетпейт да. Айлыкты көтөрсүн анда болот. Ушундай штрафтар 1000 сомдон болсо. 20 миңден айлык нары өйдө болсо, мен макулмун. Жумуш фабрикаң жок, каттан болот тура. 15 күнгө чейин ток 1000 сом болсо 500 сом токсоң 15 күнгө чейин болот. Assalamualaikum hocam. Misal sağ kasını qanday qiladi? Misal ishlaymiz. Qanday? Asl Квадрат 83. Квадрат 85. Oydan qarmı görmөp ошону айтамын, конечно, калгандан да ким казлап койсунда койду. Görmөй калдым ал мен. Мен башка жаным чыктым да.
Мен операциядан кейін перевязкаға барғам, операция қылғам. Ошы ой, мен шығалғам, ертең менен қаржығанда, ертең менен Господи, диспетчер запор, документарный спор. Видели свой госномер? Погодные условия, да? Вот документы ваши. У нас сейчас в данное время сейчас рейс идет. А сейчас, знаете, да, правильно, какие камеры-то. Ну, я надеюсь, вы предупреждение делаете? Документ есть у вас? А? Документ есть? Конечно, Здесь есть. регистрация, водительское удостоверение. Извиняюсь, это если правительство наше будет дороги чистить как положено, чтобы не налипало и не брызгало, да, как? Пресс передайте, чтобы дороги чистили хорошо, хорошо? Мус, как вот. Бай-бай қалды. Кетті астындағы машина